Миле телеканалында хаберлер, студияда Эльмаса Блакимова. Ассаляму алейкум. Күнеште пішкен ері салқынлар Қырымда юзум жиылуы башланды. Деманеви донатмалар ве кеніш одалар бізім телевизион тақымымыз бірінжелер сырасында судақта яны мектепні көрді. Аққая учтүнде ава топлары Қарасу базар районында 5 аэростат көкке көтерілді. Қырымда юзум жиылуы башланды. Бұл еллық берекет кечкен сенеге баққанда қалыш майшымда аграрийлер 60 гектар ерден 300 тонна күнеш еміші топладылар. Султания Ситакаева Қырымда бірінші зефер қоланылаған яны технологиялар ве оларының уникаллығы ақта тариф етечек. Аккуратно срезаем с любовью, с терпением. Сонсуз юзум сергелерінде иры ешіл юзум салқымлары асылы. Александр Середа пішкен весулы емішні кесмеге ашыққа. Саба ерте чалышы башлаған кіші шымды енді 1 тонна юзум жейді. Урожай в этом году очень хороший, заказов много. Виноград очень вкусный и весит примерно 1,5 килограмма эта гроздочка. Но есть еще и побольше грозди. Яны бұрлық көйінде 9 ел әвелсі Сергей Примуш 1 гектар ерде Аркадия юзум чешедіні екіп башлады. О Қырымда бірінші оларақ итальянска пергола де падланған яны технологиянен құлланды. 3 жылдан сон бірінші берекетні топлады. Бұл сене есе 1 гектардан 15 тонна берекет жимаған ниетлене. Лист работает весь световой день. Весь куст. Урожайность выше, качество винограда лучше. То есть и гроздь крупнее, и ягода сама крупнее, и она не так обжигается на солнце, как в традиционном способе. Сергейнің оғлы да Олег Примуш юзумжелекнен оғрашмаға қарар алды. Девлет лейхасы бойынша 1,200 000 рублелік грант алды. Алма тамақ көйінді дамарта ве кереклі техниканы сатын алды. 2 ел давамында 40 гектар ерні юзум бақчасына чевырды. Бабасы кебі бірінші сефер калифорнийская беседка адлы технологияны кірсетті. Данная беседка позволяет получить правильный поток света. Это преломленный луч от листового аппарата. То есть листовой аппарат получает световые гаммы и уже передает их по тканям в ягоды, да, которые равномерно созревают, не получая ожогов. Құрғақлық вақытта хожалық сусыз қалмай жақ. Олег Примуш бұның чаресіні тапты, оттайнақ құрды. Шымды юзумны тек тамчы суваровнен сувара. Сегодня очень хорошо работает государственная поддержка по субсидированию прямых понесенных затрат. Процент субсидий до 90%. Сегодня это, грубо говоря, наша ставка по мелиорации – это 500 тысяч на гектар. Умумен Қырымда бүгінге күнде аграрийлер 60 гектар ерден 300 тонна юзум жейділар. Ярымадада юзум бағларының умуми мейданы 19 000 гектардан зиядедір. Из них 14 тысяч к уборке, 9 тысяч технических, 2 тысячи гектар столовых. И у нас 5 тысяч молодых виноградников. Я думаю, что с каждым годом по 1000 гектар мы будем вводить в плодоношение. Олег Примушның планлары бұйық. Юзумден ғайры яш фермаджы 9 гектар алма бақчасыны сачты. Кележекте ось ходжалығыны инкишаф еттірмеге ве берекетні сақламақ үшін бұздолап құрмаға ниеті бар. Султания Ситакаева, Дмитрий Низовой, Миллет үшін. Қырымда бұл сене 400 километрден зияде ел тамир етілежек. Ақмежет ве Ақмежет районында ешлер алып барыла, бұндан ғайры Женюби Шымали кірі ел пейда олажақ. Оның фияты қарарнен 25 миллиард рублені тешкелетежек. Бұл ел нақлие тақымны Таврида трассасындан Ярмаданын Женюби сайлене елайжақ. Бұл садаки яны имканлар ақында Гузель Мамбетовның левхасы. Бұл терек әлі көйінде үрмет соқағы. Бұл ерде тамир ішлері фаал шекілде алып барыла. Йолны кенешлетелер ве асфальт тішілуіне азырлайлар. Пиаделер үшін йолчық та пейда олажақ. Койның сакины Алиме Асанова бұл вақияны чоқтан бекледі. Эвелмыдан кечмек қиын еді дей. Біздің көйде мұнауы ремонт башлаған yolumuz үрмет деп адалана. Çünkü mında bek şen adamlar, hepsi terbiyalı, hepsi kuluşpaytalar. Ne için siz ne sokağınızı etiler, başkasını etmiyorlar. Bu bizim tek başlangan yolumuz. Çünkü Ürmet sokağını ürmetli adamlar algan onun için bilir.
Лейха төзелү дәрежесендә булынган объектлар да бар. Мисал оларак 8 марта сокагы. Ахмеджетнең мәркәзендә yerleşкән сокак сонки сефер совет дәверендә тамир ителгән иде. Акимият сөз бере, канализация кечерелгән сон юл тәртипкә китереләчәк. Деньги есть? Ну так а в чем проблема? Деньги есть, техника есть. Чего не работает? Мазанка көйіндәке yol кысмы да тамир етіле. Амма тыш хезметче графиктен артта кала. Оңа төзелешмеге вазифе берілді. По Крымавтодору есть вопросы по темпу, можно темпы наращивать. Из плановых 600 тонн в сутки подрядчик укладывает порядка 300 тонн. Была поставлена задача ускорить темп укладки асфальта в 2 раза. Ну, условно говоря, по данным объектам до 1 ноября все работы будут завершены. Шер сокакларындан гайры кой сокакларыны да тамир етмек планлаштырыла. Бу сене Ахмеджетнең Җенюби шаркы айланма юлының лейхасы тызылып башлаячак. Оның фияты карарнан 25 миллиард рублені тәшкил етәчәк. Юго-восточный обход Симферополя от села Донского до Перевального обеспечивает проезд транзитного трафика с трассы Таврида. Расчет у нас получается 27 тысяч автомобилей, которые не будут заезжать в город, а будут проезжать по этой дороге за село Перевальное. Кырымда федераль мақсатлы программа амелге кечирилүү черчевесинде яңаланган сокакларның сайысы ел-елдан арта. Гүзел Мамбетова, Асан Зивадинов, Миллет үчүн. Сентябрның бірінде судақта яны мектеп ачылачак. Зиманеви донатмалар олған муэссесе 800 талибияны қабул етежек. Оны ФЦП программасы бойынша құрдылар. Құрыжылық ве абадымлаштыруға 880 миллиондан зияде рубле масраф етілді. Бүгінні бабалар ве талибелер үшін ачық қапулар көне өткерілді. Біздің телевизион тақымымыз да экскурсияда іштирак етті. Тавсилатлар невбетте келіп қамызда. Сентябрның бірнеже эка авта қалды. Судақтың 4-ші саны мектебінде есе енді адам чоқ. Ана бабалар ве оларының баллары ачық қапылар күніне ашықалар. Уважаемые родители, пожалуйста, одевайте маски, масочный режим. Эмиль Мусаевның екі евляды да мұнда тасил алacaklar. Uyken қызы енді 7-ші сынып талибесі. Кішкене оғылы есе 1-ші сыныфқа қатынайжақ. Открытие школы – это всегда хорошо. Это знание, это свет. Есть где разгуляться. А школа, причем, почему не радуется? Она большая, она огромная. Просторные коридоры, просторные классы, светлые. Мектепте 5 башлангыч сынып olacak. Олар üçün bedava аш teşkil edilecek. Derslerden son gruppalar da çalışacak. Олар ятақ ve oyun odaları ile donatılgan. Для каждого класса будет своя раздевалочка, у классного руководителя будет ключик от раздевалки. Можно там обувь, переодеться, все дела, особенно зимнюю одежду оставить. 3 kerelik aş ve öyle yuqusu aman hepsi ana babalar evlatları mında kalmaları için arizalar yazdılar. Группа продленного дня у нас с 12 до 6. Уроки заканчиваются, они отдыхают. Очень много часов неурочной деятельности у нас, много кружковой работы. 3 katlı bina MFC programması boyunca kuruldu. Böyle mektepler Kırım'da pek az. Mında 800'den ziyade talibe tahsil alabilen. Mektep Zimanivi texnikanı donatılgan bilgisayar odaları, lingafon sınıfları, interaktif ve taktil donatmalar. Eko sportif zal, aman 300 kişilik aşhane, kızlar ve oğlanlar için ustahaneler, tıbbiyat odası ve kitaphane. İmkanları sınırlı olan talibeler için şarayetler de var. Pandus, platforma, kotergiçler, sanuzel ve rahatlanuf için odalar. Сейчас в школе 500 детей. И после сегодняшнего мероприятия, я думаю, что их прибавится. Потому что сейчас, вы сами видели, в приемной стоит большая очередь, люди пишут заявления, они хотят учиться в новой школе, потому что действительно День открытых дверей показал налицо, чем мы гордимся, что у нас есть. Mektepnin umumi meydanlığı 3,5 gektar. Mında voleybol, basketbol ve futbol meydanları, oyunlar için yerler, hem de sebze asravı için bostan var. Мы можем заниматься здесь спортом, ходить сюда на перемены, и все могут ходить на турники, подтягиваться, заниматься спортом. Açık kapılar günü hocalar yana sınıflarını gösterdiler. Böyle Zimanivi ve büyük mektepte bağlar da tahsil almağın edi. Эта школа просто классная. Она похожа на сказку. Я всегда хотела в ней учиться. Здесь очень огроменный спортзал. Мне тоже здесь очень понравилось, а мне больше всего понравилась территория школы. Судaqta 4 mektep var. Eveleri bağlar 2 smenada oku ediler. Yanı müesse açılgan son böyle acet olmaz.
1 сентября открытие данной школы. Лицензия получена, все те задачи, которые перед нами ставило правительство Республики Крыма, которые мы ставили сами перед собой, мы выполнили. Talibelерге bilgili 50 hoca ders verecek. Uch hoca memleketimizin diğer regiondan kelip Zemski Учитель adlı programması boyunca çalışacak. Naciye Isayeva, Shishulakova, Alim Sidaliyev, Millet üçün. Ички районын Ички қасабанын сакені милли мектеп құрмаға реджа еттелер қасапаға 500 ерлік оқуф муэссесе керек. Ерлі фалжелер яны мектеп құручылығының федераль мақсадлы программаға кірсетмеге теклиф еттілер. Меселенің насыл чезмек мүмкін олғаны сұраштырмаға тұрыштық. Жаба, дикая утка и... Emil Hasanov 1. sınıfqa hazırlana. Endi bir qaç haftadan sonra oğlançıq İçki kasabasının 3. sanlı mektebine qatnap başlayacak. Нам повезло, конечно, потому что очень много первоклашек. И, во-первых, и много, которые желающие есть идти в эту школу, но так как мест нету, а в других школах тяжело добираться, то есть далеко. İçki rayonunda bu sene 50'ge yakın bala 1. sınıfqa baracak. Ana babalarının çok sevdadları Kırım Tatar tilinde tahsil alğanını isteyler. Ama yerler yetişmey. Mektep 40 yüz talibeni sığdıra. Böyle geçken sene mektepnin yanında spor zal ve 2 kabinet kuruldu. Böyle etip 2 yılga yerler temin etildi. Это помещение пищеблока. В стандартной школе это размер моечного цеха, но у нас там располагается весь пищеблок. В помещении столовой 60 посадочных мест. Добавив столы, мы увеличили количество посадочных мест до 84. Но и этого мало. Чтобы за один прием пищи успеть накормить детей, мы должны увеличить количество посадочных мест до 150. Da bir korpusunu kurup bitirmeye yer yetişmemizliği keder etti. Yerli hakimiyetinin fikrine göre tek bir çare var. Bu yana mektep kuruluvudur. Bunun için tap yanvar ayında Damarta ayrıldı ama federal maksadlı программа реестрine объект кірсетілмеді. Советская очень нуждается в строительстве национальной крымско-татарской школы. Мы договорились, что будет обращение на мое имя, и в кратчайшие сроки я постараюсь добиться включения в программу. Будет встреча с главой республики и буду просить его помощи, поддержки. Bu ise yanı Türktal koyumunda yerli sakinler 2 katlı cami kuralar, paralar köylülerden toplandı, iş adamları da yardım ettiler. Эта мечеть, мы ее начали строить в 2018 году. По плану она рассчитана на 70 человек. Средства требуются в основном на отделку. Это сначала внутреннее, это пол, электричество, отопление. В районе 2-3 миллионов. Это так. Ориентировочно. Yerli sakinler ve ruhaniler mecenatlarını kıdıralar. Cami kurulup bitken son mında yakın yerleşken uç koyunu musulmanları katlayacaklar. Naciye Isayeva, Elmas Ablakimova, Alim Sidaliyev, Millet üçün. Kırım polisleri Kezlevde cinayetçilerini yakaladılar. Olar arabadan 700'den ziyade ruble hırsızlağanlar. Maşına signalizatsiya kodunun skaneri yardımnen açıldı. Şubi altında Kareliyadan kelgen 2 yer kişi aldı. Hırsızlıktan son cinayetçiler Kırım'ını birden terk ettiler, ama onlarını Anapa'da yakaladılar. В служебную командировку направились и в патерийские оперативники. Для задержания злоумышленников оперативники запросили поддержку местных сотрудников госавтоинспекции. 2 экипажами мотобатальона ГИБДД автомобиль был остановлен. В результате евпаторийские оперативники задержали подозреваемых. Возбуждено уголовное дело. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде штрафа, принудительных работ либо лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом. Kırım'da Rusya Hava Flotu'nun günü kayıt edildi. Tantanalı tedbirler Bölükkaçı Hava Limanı'nda geçti. Bayram yüzlerce Kırım sakinlerini ve musafirlerini topladı. Mevzunun devamı bizim levhamızda. İstifada bulungan aviasiya mayoru Anatoliy Stankevich Qaçıda 1974 senesinden beri hizmet etti. O'z karyerasi davomida ko'kda bir haj bin sat kechirdi. Bu aerodromning ayrıca duyğulari bog'li. Я еще был учеником 1 класса когда-то, и в пример взял трижды Героя Советского Союза Покрышкина Александра Ивановича. И закончив школу, закончив училище, я срочную службу служил и после срочной службы поступал в училище. Я прибыл сюда на Качу служить, прохождение службы, и не знал, что я пришел на то место, откуда Покрышкин выпускался.
Русия ава флотының күніне бағышланған тантаналы тәдбірлер тимсаль ташыған ерде кечірілі. Тамам Қачи аэродромы шымды Русия территориясында чалышқанлардан ән ескі сайыла. О 1912 сенесі açılған еді. Арби парадны yüzlerce адам көзетті. Оларның чоқысы арбижилерінің хоранталары. Оларның арасында Анна Ламакина. Арби хорантада олғаны кыбы өмір арқадашындан ғайры қадын да қызметте болуна. У меня папа военный, поэтому мне, в принципе, привыкать не пришлось. И дедушка военный, и папа военный, то есть у нас целое поколение. Поэтому это все привычно уже. Девушка, привет! Вова ве Сережа аға қардашлар қарбабасына хурурнен бақалар. О арби учуджи. Кележекте оғланлар да учақ штурвалы өгіне отырмаға істейлер. Ну, потому что у него большие крылья. И он очень быстро летает. Тедбір мұсафірлері үшін авиацион техника сергісі тәшкіл етілді. Ми-8 Ан-26 тик учақлары әмді мешур Б-12 яда Чайка учағы. Бұл учақлар әлемінде Ақықы Ақсақал. Бірінші учуғыну Чайка 1960 сене бежерді ве ондан берлі құлланыла. Чеші сенелерде учақ көкні қорчаламақтан ғайры араштыру құртарыжы ішлеріне бежерейді ве янғыларны сөндірді. Тантаналы тәдбірлер кетешатында арбейлерінің невбетнен тыш унванларнен тақдирледілер. Медаллер ветеші күрнаме мектуплер бағышладылар. София Шукурова, Руслан Минаев, Рамазан Аливапов, Миллетычу. Қырым мұсылманларының діни идаресінде балар есімлерінің сергесі açılды. Оларның мөлифлері белі Қырым татар ресамы Халил Мемедляевның талебелері олды. Ижаткерден көрішівге ұстаның зенадашлары, туғанлары ве талебелері келді. Талебелердің бұрынжы ресімлерінің Халил Мемедляев өз архивінде сақлады. Кемер ресімлеріне яшы 20-ден зияде. 5-ші жыллары Октябрьскийде мен детскую студию алып берген едім. Бұл епсіші для общего образования, чтобы балалар тәрәңқай көкін көрсін, жеріні, шешекіні, тереклеріні. Устаның сабық талебелері өз өжасыны тешікерлерінен анлалар ағыр деверге бақмадан о тасвири санат төгерияны яратып олды. Халил Оджа научил нас творчески смотреть на мир, на Крым, замечать какие-то детали. Кроме занятий, он учил нас всему национальному, то есть он привил нам любовь к нашему крымско-татарскому искусству. Қарасу базарда, Қая янында бұтын Русияден ава ялдавжылары топландылар. Пилотларға көкке көтірілмеге 5 аэростат ве яқшы ава ярдым етті. Құшлар ұшқан yüksекліктен Сабина Дениеваның репортажы. Күнештің бірінші шавлелерінен Ақая етегінде пилот Андрей Чижов аэростатны аваға көтірілуге азырлай. Озио Құруджы Санкт-Петербург шерінден келді. Авада ялдав әнді 11 елдан берлі оның үшін хобби. Учевларының сайысы бинге етті. Вот эти троса, они соединяются с корзинкой и с горелкой. Ну, в общем-то, вся конструкция вот за счет них держится. Вот сейчас мы их подсоединяем, закрываем вот на фиксирующий карабине, и все, и дальше можно уже наполнять оболочку воздухом холодным. 5 дақада аэростат учуға азыр. Көкте ән парлах ренклер пейда ола. Умумен көкте 5 ава топы бұлуна. Мен шымды 100 метр yüksекlikте бұлунам. Бұл ерде ажайып манзара, дұғыларымнан атмақ пеққиын. Менім ава топымы пилот Роман Кучерявый идаре етті. Оның тәжірибесі бұйық. О Краснодар вилиетінде ава ялдавы федерациясының ребері ола. Енді 10 елдан берлим учувларнен оғраша. Необычное место для полетов аэростатов в районе Белой скалы. Здесь утром погода очень благоприятная, нету ветра, и очень мало осадков. По сравнению с другими регионами, это единственное место, где действительно можно летать с 5 часов утра до 9 часов вечера. Аэростат әрекетіні ел доғырлай. Ава топның көлемі 2,5 кубометрні тәшкил еті. Біздің вақытымызда авада ялдав кет-кеті рәхбетлі ола. Пилотлар Қырымға мемлекетіміздің чешіт көшелерінден келділер. Умумен учувларда 5 ава топы иштирак етті. Сезонности как бы нету, если, допустим, учитывать то, что регионы, допустим, которые более холоднее, они летают круглогодично.
У нас у нас климат очень благоприятный, теплый. Вот. Мы тоже круглый год летаем, но у нас единственное, что в зимнее время очень сильные ветра и сырая почва, поэтому мы производим меньше полетов. Көкте учмақ üçün тек ава ясақ эте білем. Хрым дүлберлігіні құшлар учхан юсекліктен көрген сон сабабеште тұрғаныны ұнутасын. Сабина Дениева, Асан Ибрагимов, Милет үшін. Яш Азамат ве жесюр яшлар Акмечет районын Кара Аджикойнде молодежная битва адлы тетбір кечірілді. Бұ ярышларны ақыл, ижат ве спорт конкурслары бірлештірілді. Iştirakçiler Қырым яшлар. О ерде Ленуза Бурсиетова бұлынды. Көзлер бағланған алда тішлерінде балық яда соған кетірмек, бір қачманияны кечіп, тақым қопқасыны толдырмақ. Мына бірінші ғалып белгіленді. Бұл Владимир Золочевский олды. Все было супер, рыба, конечно, на вкус, не очень, но я старался, я покушать люблю, поэтому все круто, я старался, как можно больше, максимально хватал все, что есть. Бір локацияда өз ярышлары. Армрестлинг бойынша күреш сез дүлберлігіні нумайыш ету, яда денізде каякинг. Өзіні көстермек үшін имканлар пек чоқ. Мы болеем за Джанкойский район, активно, очень переживаем за них. Мы болеем за Евпаторию, активно поддерживаем ее во всех фестивалях и конкурсах. Мы болеем за Советский. Советский самый лучший. Мы победим! Экстрим Крым фестивалінің мейданы белі бір вақытқа ярымаданың чешіт шәйірлерінден келіп топланған яшларға чеверілді. Олар группаларға бөлінділер. Әрбірі шубесіз ғалебе қазанмақ мақсадыны қоя. Это битва муниципалитетов, это битва районов, битва молодежи в самых разных направлениях. Постарались взять и спортсменов, и юмористов, и вокалистов, и просто людей, которые не боятся рисковать и не боятся поучаствовать в нашем конкурсе на смелость. Iştirakçiler бойле сырлық кутуларны сарып алдылар, оларның içine bakmak ясақ. Конкурсның мақсады молодежная битва yazısı olған кятыны тапмақ. Насыл маниялар беклегенini ise шымдылық білмейміз. Коктейль адлы конкурс этрафта ең жесүрлер топланды. Бір қач бардак içinde olған шейлерні açып бақмақ ве бұ не olғанını белгілемек вазифесini herkes бежеріп olmaz. Parlaq tuman ve renklerinin çeşitligi. Kureşuvның iştirakçileri o günde turgan vazife özünü ve etraftakiler üstüne boyalar yakmak. Yorulgan alda ve menfi fikirler olgan vakit kelişikli dermandır. Dolu şekilde rahatlanu ve azatlık, muzbet duygular ve parlak tesuratlar. Yarışlarının neticesinde birinci yerge Ahmesçit takımı nail oldu. Kezlev ikinci oldu. Üçüncü yerine ise Cankoy ve içki rayonlarının takımları oldu. Nevbetteki böyle turnir kuz mevsimine planlaştırıldı. Ленуза Бурсиетова, Рамазан Аливапов, Millet için. Ustalar yarılmalığında rıtsır көрішлері ve мастер-класслар бұларны епсіні алуштаға орта асырлық ратлық күнлері деп адlandырылған лейха көрмек мүмкін. Фестиваль елксефер кешіріле бұтын Қырымдан топланған iştirakçiler ос ижадыны нумайыш еттілер бұақта бізім Левхамаз. Денис Кононов топрақ ve mülkiyet meseleleri boyunca mutihasız. Şimdi o Uruş meydanında көріші. Ялтада yaşay ve çalışa. Endi 17 yıldan birli sanalaştırılған uruşlarda ve turnirlerde iştirak etti. 14 asırға ait Avropa rıtsarının kiyimlerini mahsus ustalarga сымарыш etти. Все элементы имеют маленькую толщину и термическую обработку. А это нужно оборудование и навык в первую очередь. Сынавлар уч басамақта кечірілі. Огде да айкысы. Ниайет, рыцарь байрамының финалы. Аскерлер сонки сефер ось усталығыны, вежесүрлігіні нумайыш етелер. Дuygular толып таша. Эн күчлі ғалибе қазанмақ керек. Давай, сильнее, 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 давай. Более тойгун ве парлах ратлых күнлерім алуштанын алустон қалесінде кече. Музей территориясында ачық хавада чешит мастер-класслар кече. Эснавчылар ось усталығыны көстерелер. Бу Иван Тимощукның мастер-классы. Уста орта асырларда олғаны кебі күйімжілік үлбанларыны ясай. О өзі Ахмесжит шерінден, тарихчы зенатыны огренді. Ама енді 15 жылдан берлі күйімжілік ишинен оғраша. Для более мелкой
шлифовки и полировки использовали толченый уголь. То есть аналог современной наждачной бумаги. Усталар ярмалығы айретте қалдыра. Бұ ерде орта асырлық ресамчылығыны огретіле. Алышқан боялар еріне құрус ойлары ве емырта сарысы қоланыла. Можно целиком показать процедуру от, соответственно, кусочка кожи и до готового изделия. Бүгін Алустон қалесінің тех хулисы ведеварының бір қысмы сақлы қалды. Ама бұна бақмадан о аляда тарихи реконструкциялар яратылмасы үшін илхам бере. Орта асырлық ратлық күнлері бұл муниципаль лиха. Шері үкіметі оны энді күзде девам етмеген ниетлене. Сабина Дениева, Асан Ибрагимов, Милет үшін. Қырымда Қырым футбол премьер-лигасы 25-ші турнын матчлары кечті. Бақчасарайлы Қызылташ, Ахмеджетлі ТСК Таврия еле ойнады. Матч пек кергін кечті, чүнке рақиплер турнир таблондаки қомшылар олды. Ойында бізім телевизион тақымыз да болынды. 11-ші ресми матчта ТСК Таврия тақымы Қызылташны 6 кере енді. Бақчасарайлылар бір кереде өге чықмадылар. Ама командалар турнир таплода қомшы олғанда ойын адытынжем киргин ола. Тамам ойледі олды. Егер Бақчасарайлылар қалибе қазанған олсалар, Ахмеджетлілерге яқын келе білер еділер. Ойын ханылик ойынды кечті. Ама мейданын сайбы ресми шекілді Таврия олды. Ләкин Қызылташ ичтесі қылмады. Бірінші дақалардан башлап, қапылар өгінді кескін ойын алы барылды. Бірінші тайм ютуқсыз екінленді. Сонында арбитр ноқтаны көстерді. Пенальти. Қызылташның қорчалайжысы Зики Алиев ярылғаныны да анмаса қолмас. Мұйым ойынчы ойындан четлештірілгені командаға тесір етті. Дей идманчы Энверсий Деметов. Здесь эмоционально, конечно, все повлияло. Здесь не буду скрывать, Зики Алиев один из самых сильных крайних защитников лиги, я считаю. Икінчі таймыға Бақчасарайлылар яқшы кейфнен чықтылар. Тавриячылар икінчі оларақ ойнадылар. Контржымлар бұна себеп олды. Дей Ахмеджетлілерінің баш идманчысы. Мы не старались бороться за инициативу в этом матче, мы старались ловить на контратаках. И наша задача была убрать зоны, сыграть плотно на краях, закрыть быстро крайних полузащитников. Икінчі таймда дойғылар жоқ олды. Матч давамында арбитр секі сыры карточка берді. Нетіже ойледі қалды. Сізғыруфдан сон рақыплих мейдандан тыш девам етті. Дuyğular tez yetişti. Neticede Kızıltaş evvelki kıbın 5-ci yerde kaldı. ТСК Таврия ise 3-cü yerde turgan Akhyar takımına yakınlaştı. Sabina Diniyeva, Ruslan Minayev, Ramazan Alivapov, Millet üçün. Шындыки дағаға бұ епсі хаберлер келечек кейінімізні қачырманыз.